Sigurno joj nije lako. Snežana Đurišić i Vanja Milošević raskinuli su emotivnu vezu. Ginekolog je napustio pevačicinu luksuznu vilu u Jajincima i to zbog ljubavnice Bube Kosovac. Vanja i Snežana u posljednje vrijeme mnogo su se svađali zbog perverznih poruka koje je on razmenjivao sa drugim ženama. Što je najstrašnije, on je u tim porukama do detalja opisivao kakav je sa Snežanom, šta ona voli i tako dalje. U prvo vrijeme Snežana je poverovala da je reč o montaži, te su nastavili da se pojavljuju zajedno u javnosti, kao da se ništa ne dešava, a on je nastavio da je vara. Počeo je priču Izvor za svet. Izvor je otkrio i da je Đurišićeva navodno dobila od Miloševića lozinku Facebook naloga, te da se na taj način uverila da nema sumnje u to da su poruke autentične. Vanja ju je napustio, kako se prenosi i njen dom i nju, a ona je ostala slomljena. Za isti nedeljnik je intervju dala i Buba Kosovac, ginekologova nova partnerka. Ja Vanju znam godinama, ali se dugo nismo vidjeli. I eto, sada smo na početku, izjavila je ona. Za njega mogu da kažem sve najbolje, on je gospodin čovjek. Ja sam ga 5 puta pitala za Snežanu i on mi uvijek davao isti odgovor da ga ona apsolutno ne zanima. Snežana ni mene ne zanima, nije moj nivo, nju niko sa estrade ne voli, tvrdi Buba. Vanja je Snežanu ostavio, ali ona njega i dalje zove. Ne znam da li ga ucenjuje nešto, ali jasno mi je da je shvatila da smo zajedno. Vidjela je na fejsu, jer joj je Vanja dao šifru. Sada je morao da obriše svoj Facebook zbog nje, zaključila je Buba.